Цель поездки была прежде всего обозначена президентом нашей республики Курмек Саличем Бакиевым, когда этнические кыргызы, проживающие на Малом Большом Памире, обратились для оказания, прежде всего они просили, конечно, гуманитарную помощь. Экспедиция состояла из 30 человек и 15 автомашин, в которые входили и все, значит, заинтересованные министерства ведомств, начиная от Министерства здравоохранения, ученых наших, специалистов нашего Государственного комитета, пограничной службы. И в течение 15 дней мы, значит, были в пути. Başka memlekette yaşayan bizden yerdeşlerimiz, alar bizge tuğan bolup esettiler. Munday maalda azırkı zamandı körüp durup Afganistan'da bolup atkan akvaldı. Alardan kavar alıp keleyli degen, kolumuzdan jardan bereylik barıp degen, bol çoğun jardan elemez, köngülü buruş, tuğanlık kılış, yerdeşlik kılış, bol ulu nerse bolup esettiler. Bundan bir kança yıl murun 77. yılı anda Kamaz maşinesi yok bolçu. Biz 19 krazmenen varıp humanitarnayı pomoş tapşırıp gelgenmiz. Kırgız tukumu ağlamda taruğday çaçılıp ketken. Uçurda uluttaşlarımız düğününün bir top өлkөлөрүндө, ayrıkça Kırgızstan'a kanattaş mamleketlerde top bolup ömrü geçirip gelişet. Hoşton taң atpay sapar tartkan gerbenimiz Alay rayonunun aymağın basıp Tacikistan'dın çegarasına takalat. Çet өлкөдөгү кыргыздардын турмуш шарты өздөрү жашаган мамлекеттердин жалпы экономикалык, социалдык деңгээли менен аныкталат. Арине, Афган кыргыздардын абалы бөлөкчө. Андыктан ал тарапка Кичи Памир, Улуу Памирге ашу ашып, taş basıp degендей астейдил жөнөдүк. Yol azabı, gör azabı. Anın üstüne ayrım yerlerdi sel жууп, taşkın alıp, bagıtыбыз bөгөлгөнүн сурабаңыз. Водитель, скажи, документы, да? Таможня здесь, таможня есть, да? Здесь сначала пограничником, таможня, агентство. У нас таможня, декларация, все готово. Паспорт. Сейчас начало, кстати, сделаем все. Хорошо. Да, пограничник, он сам ходил.
Tacikistandın Murgap rayonun dele negizinen kırgızlar jerdeydi. Sovet doğrunda bul jaka bayma-bay kattaganбыз. Al эми азыр тартип башка. Бирок Afgan kırgızlarına ушул Мургап аркылуу жетебиз. Otuz жыл мурдагы Мургапты караңыздар. Эл киного кезекет турчу турбайбы? Бизди Мургаптыктар жылуу кабылдашты. Biz üçün çoğun Karaköl'ün jeginde kiçinekey körnüksüz kıştak bolğonu menen, çoğun derjaba Kıtay menen, bu yağı Tacikistan, bu yağı Kırgızistan, bosogosu bolğon kiçinekey Karaköl kıştağının kabul alуу salamın kabul alыңızдар. Rahmat kelgeningizlerge. Biz üçün bugün çoğun meydan, çoğun kuanıç gün. Pamir toğulorun okumuştu sayakatçılar alamdın töbösü dep beker ataşpaptır. Akbaytalda hava suyu. Gömbögen adam entigip, adam maşinenin motoru öçüp kalsa kayra otalbaydı. Bizdin gelatkanыбыз ayıldan ayılga, cemaattan cemaatка uğulup, kayda barbaylı sağınıp kütkön adamlarga gezigip yürü oturduk. Bilik uğurdoş kırgızlarga sarkoçu kırgızlardan жалынды salam. Kelip turumuzlar, salamatта болуңуздар. Pamirdegi jer su attarının basımlуу bölügü kırgız tilinde. Bedegi Toktomuş ayılı Murgap menen Afganistan'ın ortasındağı tüptüğü ayıl Kıtay taraftan uğup gelgen Kırgızdın atынан koyuluptu. Bul ayıldın araşan suları öp. Kança atasыңар, десе оқпарыңар жақсы, балалыққа жақсы, қыздар. Тамада күй көрініші сұлу болсы, Kança atasыңар, жақсылар ғой? Емне проблемаңар бар? Біз Кыргызстаннан келдік. Кыргызстанды телевизорын көреді екенсіңер. Білесіңер. Жолдан өтіп баратқанда сіздерді көріп тоқталдық. Жашоо кандай? Жакшы. Жакшы. Мектеп барбы бу жерде? Больницаңар барбы? Жумуш жок. Жаштарга жумуш жок эле. 86. Анан өзүм ушунчага кирдим. 2 уулум бар. Nevre çevrelerim var, Xudayga eylənay. Xudayga min qatta şükür. Şarkıra bak,
kupunu kırandan kıya kararda kol sundum ünsüz umdurup yılmaydım caygana yurt boşu aylana kol sundum köpke umdurup Elesi oşol münöttün Susumday taza müröktün Algaçkı suyum arınağam Açkıcı sende jüröktün Dersin esinde Aylutun geçinde Açkıcım bergem jüröktün Bunlar mana çınırlar uşlarda. Siler kılıp şu yerge yaşatıp, göbeytip degendey. Silerge kuat berip, güç berip, güldürüp, suyuntip жүрген uşulurlar da. Anam bular жоголуп кетсе, анан кийин анан болбой калат. Ырдап берди аябай. Bunu olsa kийинки бирөө көзүңүз берип коюңуз. Үйгө коюп албаң. Интернет бар турбайбы бу жерде? Ошо интернетте бир телевизор, анан кийим, дагы эмелерди, мына эмелерди таштап кетти. Ошону интернетке алып барып, жакшылап өзүңөр карап, балдарга кичине жардам болсун деген ойда. Чоң рахмат. Mına köldü, ajdar köldü. Oşol bir vaxtlarda ajdar eylep, bayada şunda ketip jatkanda, Ali bayağı oşo 4 jardım deyt. Oşol ona kesip jatkandagı izler oşol ajdardın izi. Alem oşonu çapkanda azımnanday baksanızlar kösteri o ak. Oşol Zulpıqardın izi menen oşonu öldürgön degen ulamıştın sebeden ajdar kölün olup kalgan. Бұл тарапқа бізге чейін да Қырғыз киносунун өкүлдөрү келип, момундай кадрларды тартып кеткен экен. Кыштоолор, тоо этегинде ээн жайык оттогон аркар кулжалар. Siz barıp Батырдың ақылы алыстан ол. Жанына келсең кіріп ішіне. Сіз тұрмайсыз бұл көрсе. Қатты жазған сіз де? Қатты да жазған. Ошол сәшінде неме қылған айтканымдан өзім жазып сіздерге. Ошолордун эмесин баарын ушу киши жакшы билет. Анча-мынча жардам алып келатабыз. Бирок эң негизгиси ушу силерди көрүп, амандыгыңарды тилеп, силер менен сүйлөшүп, ооруган
Bir konsultация alalım deseňer o şerden toktoganda hazır oşonu süýleşip görünüp algıla. Wraçlar keletadi. Ekspedisiýa oşondoy. Rahmat. Aty kim? Aty Nilüfer. Nilüfer. Karaçy ber, meni karaçy. Akeni karaçy. Meni karaçy. Nam. Tırnaklarından görünüp durат. Tırnaklarından bop-bos bolup. Ошого кичине не кылып жанагы сууктан иштерин бирок майлап не кылып жылуу кармаса, анан баягы эмеси тамагы сыйктабдан не кылып коет окшойсуң да. Тиги ачык коет окшойсуң. Атат жакшы эле. Неме кызган неден дейм да башта кыз. Дагы. Кээде кургайбы кат ооруганда. Оозуңуздан ачуу келеби? Жыт барбы жокпу? Болобу? Ошондо эмне майлуу тамак жегенден майлуу тамак жегениңизде эмне кылганыңызда Тажикстанда граждандык уруш болуп өз ара араздашуу башталганда Кыргызстандан дагы Тажикстандан дагы коммерсанттар келбей товар жок айылда шереңке табыш өтө кыйын болуп калган турбады. Үйгө келдим дагы ойлонуп отуруп кандай кылып шереңке кылыштын айласын ойлонуп анан кийин дизелдердин магнитосуну мына ушундай кылып жасап кичик бензин алып флаконго куюп шуну менен азырга чейин биз үйдө күкүрт пайдаланбай калдык. Орусча аты Четочник Коробкова, жергиликтүү аты чытыр. Бул чытыр дарылык касиети. Эми биринчи орусча жазсам дейм, анан кийин кыргызчага которсок. Латынча аты Торлерия Коробкова. Орусча аты Четочник Коробкова. Экспедиция мүчөлөрү мындагы улутташтарыбыздын тилин, тиричилигин, үрп адатын, фольклорун, анан калса ден соолугун изилдөө боюнча жумуштарын бүтүрдү. Замандардын бир заманында ушул тоолор аркылуу Александр Македонскийдин чыгыштын тили менен айтканда Искендер Зулкарнайндын аскерлери өткөн. Эми минтип биздин боордошторубуз жашап жатышат. Биздин тиричилигибиз ушу мал менен, эчки сайыбыз. Эчкинин сүтүнү алабыз, май алабыз эчкиден. Эчкинин жүнүн сатабыз. Эчкиге уун алабыз. Кышында кыйын болот. Бизде свет жок. Отун шубак алабыз. Малдын астындагы көңдү жагабыз. Пьянч дарыясынын аркы yüzүндө бизди күткөн боордошторубуз. Он показывает, что мы туда шли. Баса биринчи жолку сапарыбызда Пьянч дарыясы улуу Памирге кечүү берген жок. Burası mı? Atın gilden, Egen berdi.
Улуу Памирдин жападан жалгыз өкүлү чек-арачысы менен жолугуп, жүгүбүздү аргасыздан Мургапка таштап кайтканбыз. Экспедицияга жайында дарыя тоскоол болуп, улуу Памирликтерге кышында кайра барып учураштык. Боордошторубуздун жашоо шарты баарыбыздын жүрөгүбүздү өйдү. Sizlerden kelgeninglerge anan biz rahmat deybiz, köp kulluk deybiz. Rahmat. Ha sizdin reisleriniz Kurbanbek Bakıyevka bak kalgandagı kança çoңдорго biz emi maktab okuvagan, onça şahar körbögen, basmagan, tilimiz dele sal özgörlüp kalgan, birini taap süйлөсөк, birini kaap süyleybiz. Bizden bir maktabi var. Биздин колдон келген гуманитардык жардамыбыз ашуулардан, татаал жолдордон өтүп, боордошторубузга жетсе деген гана үмүтүбүз. Кытайдын, Тажикстандын, Афганистандын чек араларынын кошулган түйүнү. Ал эми Кичи Памирдин ханы Абдырашид хан биздин мамлекетибиздин жетекчисине жардам сурап, кат түрүндө кайрылган да ошо киши. Көкүрөгү тунук жан экен. Салтанат деген кызыңар мына. Телефон менен сүйлөшүп. Саламатсыз, дениңиз сак болсун. Немеге чатырга баралым? Чай ичиңиз. Жака өтпөш керек деп атат го биздин эмелер. Да? Туда переходить нельзя, да? Рұқсат берсен иншалла. Рұқсат бер. Дама хайма чай бахрин. İcazat ettiğin командир. Проблема yok. Farsaydınız tatik. Türkistan'ın Toriyasından yetip gelgenden keyin bir yerimiz müşterek. Müşterek yerde biz hem bir selam aleyküm bolup oturup bir piyaladan çay istesek bizden hiç. Kırgızca ne понимаю, но представляю, что вы хотите. Хан Сайып ким экен?
میگه که اینا از بسیار دور جای دور آمده ما مدام ما میفهمیم ما انسان ما میفهمیم برای همین یگان نه ترکی نمیفهمی نه فارسی معنیش میفهم برای همون 3-4 نفر برای چایخوری از شما ما اجازت میتیم موزی فقط کار سرکردن نکن شدی یا ما این چیزا خواهم بنیم شده میکن همه خلاص مسئله برای همون این پرابلم نیست باز خدا خواهد میگذاره نه طرف اینو ما اینجا مسئله میکنه چند نفر پیش ما میدرایت برای چایخوری برای حرمت شما قدر کرده برای همین بسیار خوب است برای همین به یگان تشویش مرحمت در طرف خودتون گذارین قوای کاری را تیار کنین Bizden kıyınçılığımızda açıp versek hiç karşısını sizler sürayalmaysınlar biz aytalmayız. Şunçalık kıyınçılık. Kışı gelet bizden. Soğuğumuza mana şunçalık katık gelet. 3 ay caz görüyoruz. Bir kemaşı cazda biraz tüzgürak yaşayız. Qancha yil murun ko'p nima bo'lib ketdik, chaqilib ketdik. Bir 6-7 yil bo'ldi yaxshimiz. Unda Qirg'iziston hukumati o'z hukumatimiz bugungi kuni o'g'ib mana shunday yordamini olib kelib bugungi kuni biz nasibimizda arzlarimizni so'raganiga ko'p qulluq, ko'p rahmat boshimiz osmonga yetmay turadi bizdan. Ana bundaki beçara bizim papay Kırgızlarımız hem şu günler, şu vakitlarda, şu saatlerde elin ayağı haber yetip degendir. Tünüçü men hatkılı bir adam gördüm. Biz de tünde geldik bunda. Saat 6:30'da geldik edelim. Урматтуу хан, эми жана айттым, биз ушу 36 адам шопурлар менен кошо азыр мына сиздин алдыңызда отурабыз. Кыргызстандан келдик, биздин президентибиз Курманбек Бакиев жөнөттү. Ал кишинин тапшырмасы менен биринчиден сиздерден өзүңөрдү көрүп, кабар алып, жана сиз айтып аткандай баягы үйүңөрдү, бала бакыраны көрөлү деген үмүтүбүз абдан чоң. Бирок бу жерде баягы башка мамлекет экен. Чегара деген бар экен. Ушул жерге араң кирип келдик. Өзүңүздөр кабар алдыңыз. Анан кичине Кыргыз элинен, Кыргыз президентинен деп кичине баягы гуманитардык жардам деп коет. 4 машина азыр келди. 4 машинеде 40 тонна жардам. Анын ичинде un, кумшекер, туз, күрүч, кийим-кечек бар. Андан башка майда чүйдө эмелер бар. Андан башка жанакы дизельный генератор дейт экен. Ток бере турган генератор. Ошондон 3 тап келдик. Телевизорлары менен аны койдуруп бере турган даже специалист басын алып келип, ошол жерден азыр коюп балдарыңызга көрсөтүп берет. Ошону кантип кошуш керек, кандай кылыш керек. Анан китептерди алып келдик эле, бирок айтышат, биздин ушу кыргызча тилинде биздики жанакы орус тамгасы менен. Ошону окуй албайт дейт. Бирок окуй ала турган болсо, мына бул киши китептерди ала келди. Манастан баштап бүт эмелер боюнча ошолорду балдарга окуп берсеңер, анан сиз өзүңүздүн катыңызда айтып турсуз, ушу сабатсыздык биздин калкыбызда сабатсыздык көп. Ошого жардам берсеңер деп. Мына президентибиз айтты, жолдон келатканда Оштун губернатору да айтты. Ага жардам бергенге биз даярбыз, кыргыз эли. Балдарыңарды беребиз десеңер, алып барып мамлекетке окутуп бергенге да даярбыз. Азыр эми бая дүйнө жүзү өзгөрүлүп кетти. Ар бир мамлекет чегара коюп алды. Аларды өтүш абдан кыйын болуп калды. Анткени мындай жөн эле баягы кыргызчылык кылып жүрүп алып кетейин деген болбойт экен. Түшкө машина алып кетейин деген болбойт экен. Анткени 1-2 чегараны өтөбүз. Документсиз өтүш кыйын болот экен. Мына ушул Күнжүбайдан өтүш өзү абдан азап экен. Анткени бу жерде жанакы официалдуу түрдө, расмий түрдө жанакы өтө турган чегаранын посттору жок экен да. А бизди Харок жактан Ишкашимден гана өтөсүңөр деген биринчи кагаз келди. Аякка бара турган болсок, бияка жетиш абдан кыйын болуп калат экен. Деп ошентип мына тажик туугандар, тажик мамлекети жардам берип, бизди ушул жерге чейин алып келди мына машинелер менен. Буларга да чоң рахмат айтып коебуз.
Doktorlarda alып келдик. Ошо сиздин Дарыгерлерди. баарын ушул жерде турган элде бир сыйра көрүп беришет. Дарыларды да алып келдик. Her bir ayıldan ortası 100 saat, 2 saat, Sizdin 4 süretinizi saat görgөн men. Bu ayıldan o ayılga ana şunday ortası 60 kattayız. Yazında jilgalardan soğuk geledi, köprük yok, başka yok, kıyınçılık. Bana men oturgan yerde keçe çukulda meni bir tövüm ağı öldü. Afganistan'a bargaysanız hop deydi, kılamın deydi. Bana bu kişinin tankası içinde kança hop bana men falan gördüm. 6 aylığını gördüm. Geldim deydi. Bunda gelsem bu kişi de yok. Ana burunlu vaxtida bizni tanıb aytdiledi. Ana men şunun üçün sizlerce ümit qilib xat yazgan edim. Bizden hemen şunday bana menen gelip al avalımızda körse, surasa. Biz emi Afganistan'da şu amanatda ele bizde mi? Anın üstünde sizlerde bağırdığı kandın tukumlusunuz sizler. İlgerden bağırın esettip gelgen 3. 4. atasına varganda xandar жөн kişiler emez. Хан 3 yıl bunu oyloğun edi de Kırgızstan'a varsa Kırgızstan bizim özümüzün hökümetimiz baldарды okutup berse dep bayağı el dedik ayt dedi. El bayağı beokuluktan buğa eldin köp düşüngön yok. O Kırgızstan'a barsa bizim baldarыбыз jogolot болот dedi. Azır emi el жақсы düşünüp kele жатат. Ötkönde Kırgızstan'a bizim men çoğun akam Abduvali menen Hacı Osman degen barıp geldi. Saltanat eje menen süйлөшүp keliptir. Azır onu körüp kelgeli. Olar elge gap kılıp azır em baldарды berse Kırgızstan'a barıp okusa da maylı, Tajikistan'a barıp okusa da maylı dep el bunu neme kılıp жатат. Бұл жерде мурда абдан чоң зергерлер болгон. Бұл жерде чоң ustalar болгон. Анан чеберлер болгон. Ошондуктан бул кыргыздардын азыркы мына ат жабдуудан баштап аялдардын мойнуна таккан, кулагына таккан сыргаларынан бери кыргыздын эски маданиятынын мисалдары болуп эсептелет. Булар өздөрүнчө изилдөөнү талап кылат. Булардын материалдык маданияты, күүлөрү, ustalıkları, misal için mına o yerde bizim arkamızda